Kaile sapate thogen ne na tadenong ka thakharina sapan pen Brighton te kasatama Netherlands tulatak FIFA World Cup a asoi Virgil van Dijk tokitoya chi suanapia hi Brighton te kasatama Van Hecke chi pa pen pong tan som ngale tan ni to Brighton panin samthei tading thukim na nga tao chi ta taden kai man to tom khan to ni na sapa pen abisa kuma tan sen dek takwai chianga jongkan ma mawai chianga to kuma dei pataka ki thoyo ni na ni pia zong athak to chiang kasatama zo thak pol khan le khin Andy Robertson zong le khin Marco Senesi zong le khin tuna Van Hecke zong nga lew to chianga sapa pen sen abe ku bangbel to kum hoima mata diang Pedro Porro bang zong Sacho te tan tu khin en mai kuma sapa bek zong mon hoima ma ding to khit chiang na ani sau esen thabek zong mau tambi to kom to te zong Christian Romero de Paul Van de Ven de Paul zong zuak ki the en sapa pen kilim kin mama tau chi ding ye ena khalap adang te ading bang bal en hoi mama ma en na mau mi thum sam khian asum za du pen tan somare tan ni be khipan hilai na tan za bang jang nom leo jong jang thelai ding in Newcastle te kwen le Sandro Tonali bang jong personal agreement nga khin Newcastle to apyang sui bang za pe ding chi asum aman za khiaw ding begina sam lai chi khoi cha sapa te tu kum transfer pen sapa prita ta ding a thanga wai ma hi si en adang club te ding jong en wai ma adang club te jong to na ong hi je ding ma en Sandro Tonali bang Man U zong la de Arsenal zong la de Man City zong la de pian si dan kom kala sapa na personal agreement bang nga khinai changa sapa tun na ding pen chance tam jota hi chi sapa te transfer to thak Van Hecke Brighton pan tan som ngale tan ni to sapa tung ding Sandro Tonali pen personal agreement zong nga khin tao chi to thu tom khat again ni le lung da me